Ngiyaphila baba. Ngilinde wena mankosi ngiphefumula nisi nasemamashini la. Ngibhizi ngithukwa ngabantu lapha ngithukwa itabane lapha itabane ibhizi nami. Itabane ibhizi nami lapha nihleli nina libele ngifuna ukushutha la. Niphile nje nina benkosi niphile nje niphile thina ngeke sishintshe thina. Thina ngeke sishintshe futhi ayikho into engasishintsha empilweni kade saba khona kade sasihuzuka kade sasihlupheka babengekho laba bantu sasilapha thina sicela uNkulunkulu ukuthi lelizwe sifuna selekelele ukuthi lilunge libheke kulungeni ningaze nidideke libheke kulungeni lelizwe ngiyanitshela bafowethu uNkulunkulu lelizwe uyalithanda uNkulunkulu lelizwe uzolilekelela thina sikhona bafowethu yabo yeah mina njengoba nginitshela nje ukuthi angiqedeke amandla mina angiqedeke amandla bafethu akulula ngoba nihambe niye emakhaya lapha mina engakhulela khona nifike nibuze ukuthi unjani uphakela umthakathi wayenjani ekhula unjani manje into eyenza ningeye ukuthi angisikhuluma isingisi angikhangisi ngemali angikhangisi ngezinto enginazo angiphapha nginamona angivimbani ngikweseka 20 times wena ungakazi ungeseke ngikweseke ngisho sengibona ukuthi uyangichaphaza ngikweseke ngoba ngisuke ngifuna kulunge izwe abantu izingane into ezisuke zingayibonanga ingxabano ezisuke ingayibonanga phakathi kwabantu abadala ayi affect izingane leyo ngxabano leyo noma nina ningabantu abadala ningaphambana niyohamba nambe nilungisana kuvikelwa ingane kulomhlaba kuvikelwa ingane uma umuntu omdala nje ingane kumuntu ongazi hayi ukuthi ingane umuntu omncane ngeminyaka ingane umuntu osuke engazi uNkulunkulu uyalithanda lelizwe ngicela ningilinde ngisayochama lizolunga lelizwe wengane zakwethu yeah lizolunga lelizwe lizolunga angindawo mina angindawo ikwelekwele la izweni lohanjiswa yimi nezinsizwa weinsizwa siyeza eGoli nje siye eGoli nje kusasa siye eGoli kusasa siyohlangana nama security asetshenzelwa izinsizwa zakithi lapha kwaZulu asetshenzelwa izinsizwa zakithi zakoVenda amatsonga abapedi izinkampani zama security zalapha eSouth Africa ngiyohlangana nazo ngolwesine siyoyicela ukuthi hayi wemadoda asizwane asiqondane asilalelane siqondane sazane ukuthi yini inhloso yento esiyenzayo ebese sonke simanga ndawonye sithi awukwazi noma ngabe uthola imali kumuntu okufika awukwazi kodwa ukuma against abantu bakini because bazohamba abantu bokufika egcineni bazohamba noma ungabavikela kangakanani uyisecurity bazohamba nayibona lezi insizwa lezi insizwa ezingaka engiholayo bazohamba abantu bokufika akho uhulumeni akho phoyisa akho mengameli akho sikhulu sikahulumeni akho umuntu esizomethuka silwe naye kodwa akekho umuntu osebuholini ozovimba lento yabantu bokufika esifuna ukuyenza akekho umuntu ozovimba ukuthi abantu bokufika behambe noma ngaba namandla angakanani akekho so kungaba ingozi ke une security company njengoba sizoqala nje program yokufaka abantu bakithi kulama spaza shops bese uyithola wena ungasena umsebenzi ngoba wena ubugada abantu bokufika uze ulwe nabantu bakini ungalwi nabantu bakini uyasebenza nisakhumbula weinsizwa ngimthethisa nisakhumbula nize nithi anizukuya emamashini ngoba mina ngiyanithethisa ngithi ngidinga ngamasende nisakhumbula ngithi insizwa ngiyifuni ngenhlonipho ningakabibi khononke kulamamashi kuyimina engilwayo ngithi insizwa angifune umuntu wesilisa noma insizwa noma indoda ezothi ngikhona ngenhliziyo lapha ngoba inhliziyo yokuthanda umkakho nisakhumbula lokho nisakhumbula ukuthi yimi engangilwa ngilwela ukuthi akahambe kuyosekwa lamamashi ukuze sime ngandawonye silungise siye phambili hey basopha wethu yimi isikhwaga kwaNongoma yimi umfoka ngqaba uzohlunguhlungu ziyababa ziyashuqula hey ngeke uzulunge ngeke ulunge mfana ngeke ulunge ngakho konke kusuka kwa first uzofika kwa 10 ngeke ulunge mfana yimi engangenibiza ngithi wozani ngamasende senilapha ngamasende enagcwele amanzi senizodelela mina manje mhlathi yonyoko hey ngeke ulunge mfana hey kade saba khona nani kuphi ngo2014 ngiqala ukuhambela eSouth Coast ngigovuza insizwe eSouth Coast ngiqeda lento yomngcele phakathi kwendawo engapha nganeno kothukela nangaphesha kothukela insizwa isondana emahostela
zizondana insizwa mahostela kuthiwa ongaphi uyimpondo ongaphi uyinzule mayiqeda leyo nto yaqedwa imina leyo nto nake nasho ukuthi niyabonga ngoba senibade kangaka nje niyanya nina noncengo ogogo beni hayi mina akuncengwene lapha futhi sambe sekhona laba babhemba silindile laze lashona ilanga sibizwa izinsizwa kazi wathi madoda kuyoze kube nini kubhama uNombeve ekhanda endodeni asambeni sekhona uma nje ngiqeda iboot camp kusukela ngomhla ka16 sibheke khona umuntu okufika ocabanga ukuthi siqedile ibhadi lakhe lelo insizwa ikhona ngiyobe ngihola uhalf wesigidi weinsizwa sibheke khona lezi indawo kuthiwa nje akungenwa kuzo ila sibheke khona bafowethu lapha izondi kabi ayibambe inona wo nina nje nikhulumela ngemali khulumani yini nazi imali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo ubufakazi boyikhulumela bona mina ngikhuluma lokho engikwenzayo manje nicabanga ukuthi niyongiqeda amandla niyaphupha ngeke iziyenzeke leyo nto leyo asambe siyosebenza mufuna siyosebenza ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho uhamba la eduze kwami ngikwesulile ungasekho empilweni yami uyitshela ukuthi ukhona kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embe ezokwenzeka ngiyesulana mina empilweni ngiyakwesula mina empilweni ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami danke ayizondi inkabi Dicilela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiyiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engangahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashazi ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izondi ikaba ibambe khona ngiyabonga nina benkosi ulamla kanjani ziyabuya ingoma siyayikhipha futhi sizonikhiphela lezi ingoma okhanjwa ngazo la emamashini zizophuma zibe izingoma ezitholakalayo senzele izingane zethu zazi ukuthi lezi ingoma yizo ngaphandle kweingoma zomzabalazo sathatha ingoma zezinsizwa ezafudumeza wonke umuntu zaze zafudumeza ngisho odadewethu bahlabelela lezi ingoma manje ngoba yizona ingoma ezizoletha ushintsho lezi zemzabalazo enizaziyo baba we ayikaze isize umuntu ziyehlukanisana yekani ukwehlukanisana izondi inkaba ibambe